Nā, kia no hotonu ki te whanganui ātara, kua hono te riu roa me tētahi o ngā kura o te whanganui ātara, ki te kōkiri i te kaupapa, e ako ai ngā tamariki o ngā kura tuatahi me ngā kura takawaenga katoa o te whanganui ātara, i te reo Māori hei reo tuarua mō rātou. Kei a Roihana Nuri te pūrongo. Ko te take matua ki tēnei komiti whiriwhiri, ko te whakatairanga i tētahi reo tuarua ki ngā kura o Aotearoa. We're trying to sort of light the spark of interest in young learners' minds, and we don't know what that is. And it may be Te gets some people going, but it may be something else. It might be Hindi, or it might be Mandarin, or it could be other things. Ko te reo take o te whenua, te reo matua hei tā Loris Park rāua ko Mark Potter. Our premise is to prioritise te reo Māori. This is New Zealand, this is Aotearoa. All children have a right to have that access to the language of this land, and it just makes such a difference to the children's understanding of our society. Ko te ito o te pire he whakatupu i tētahi reo tuarua ki ngā kura tuatahi me ngā kura takawaenga. This is the opportunity, this is the time for its resurgence is happening. The interest is there across the country. There's no better time to support the development of it. Me nui rawa ngā pūtea ki te tautoko i te reo Māori i te tuatahi. I mua o te whakauru i e te hiatu reo ki te rāngai ako. So in my school, we are one of those schools that struggles. We don't have the expertise we need. You're supposed to come to support all the languages, but we've decided, no, we're going to focus only on te reo Māori, because for us, get that right, then all the others will flow. Ka mutu ka whawhai tonu rāua, kia whai raue me ai tō tātou reo, kia tuku iho ki ngā rangatahi. Roihana Nuri, Te Karere.